Švedski sindikat IF Metala bio je danas podrška Savezu samostalnog sindikata Kragujevca u organizaciji akcije povodom 8. marta. Kad je pitanje upoređivanje pitanja rodne ravnopravnosti, mi kao zemlja Švedska nismo ni u blizini toga da postignemo rodnu ravnopravnost, isto tako kao i Srbija. Tako da oba dve zemlje imaju dug put ka postizanju rodne ravnopravnosti. Mi dolazimo iz organizacije IF Metala koja je sindikat koji se javno izjavljuje kao feministički sindikat, tako da smo ipak na nekom dobrom putu. Uličnoj akciji pridružili su se i predstavnici sindikata Fijata. Osnovna parola jeste da ne trebamo da se setimo samo naših dragih koleginica za 8. mart, nego treba da ih poštujemo i da ih uvažavamo svakog dana. To je osnovna parola ovdje što smo sad na ulici i to je ono što mi učimo od švedske delegacije, a boga mi, kako kažu, i oni uče od nas, tako da je zadovoljstvo obostrano. Ulične akcije sa značajnim povodom kao što je Svetski dan žena prilika je da se još jednom podsjetimo u kakvoj zemlji živimo. Nešto što nismo imali pre 2 decenije, danas je široko rasprostranjeno u Srbiji da žene imaju 20% manje zarade iako rade na istim poslovima kao muškarci i to je nešto što demokratska društva ne smeju da dozvole i na čemu mora da se radi da se promeni. Naziv današnje akcije sprovodi se pod sloganom Svi smo jednaki, a organizovali su je sindikat iz Göteborga i Kragujevca.